parede awal do wi kolose tapi nasahan di opon dion batu bara. tu hami kubukan parede ama marakata nunga ro hami no Batu bara. ada ulang sobat kata-kata jauh isi asal tu bikin kamu Tentu kamu tuh nama. Sogoniro abang pada kami do di ilang pati tanang sogoniro khusus di basu tu hatta ma pardoa sari romo na tujuan dari yo nampe pandita mutong dua ko hata dia dati ikut tong dulu na dan nama muda ipora ane boy no tong sabi ilo na ko boka habis yang perhalaran ho pumuat parida mamaranata ya sian ha kami besi distrisi pasangan ton silas ni rohana ni Tuhan sekaligus doon parede ila kamis doon wi kolose gue sopis bi komplit ya Oma dia muna. kadaro Dia dihuta. Dongan. ini Seperti dia. pasung-pasuna situ muni ala situ muni boru di hamuna dua tutiki nanero mola tuk soni benno di dalam ni ulos Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam keluarga ini. Terima kasih menjadi berkat dan biarlah Tuhan Yesus juga yang akan mengajari keluarga ini dan akan menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih Tuhan kami. Dari terbitnya matahari,
sian SMA, sian SMP, rapot anak kota, Nadia Serang. Jadi asabui ubek kami acara, gue main teman kota perjulote. Dari semua yang kami di sini. Mau di ruang mana? Kami nggak semua. Dia minta jalawas. Bola. Doa tunami naros yang siaptar. Bahwa acara pemberkatan Bapak dapat berjalan dengan lancar. Dan di sini kami Dah, Anissa nabi makin sembadi ke sedih. Beda. Walaupun tidak. Doa tunami naros yang baca 1000. Melihat pinasama mewakili yayasan Chantal, Ibu Maya Damani, sekaligus selain ini Bapak dan Kak, mewakili Badan Penyelenggara Pendidikan, Ibu Devi, mengucapkan selamat berbahagia untuk awak dan Kakak. Semoga niatang pun lebih doa, nanti botol kami di dalam Kakak ya. Kenal dan yang tersiasat gudang, cuma Kakak doa apa. Tapi sedikit banyak Bang Benny punya banyak cerita di asrama karena kami sama tinggal di asrama, berjuang bersama untuk membuat tidak terjadi ini, tapi Tuhan berkehendak ternyata ini kehendak Tuhan. Abang. doho pandita silitonga Habib Enas Dorwanan alana mon si sodang o nakasang di bangkor do si sodang ikon tohora to di sodang alana unakunan kon hamo huliya o hamak kareso kon sodangan na lusuli asaboy ikan
Jadi asa masuk mahina uduran non kasaka tupa dengan lalu patunan non sen sama tu Lahirku tadi tebus oleh kuasa yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan.
Aduh, naik pasodo ina. Oke, pasar tamu, Mak. Pasar tamu, Mak. Oke, pasang tamu maka remaja na po siguro. Ating tayo kita belas di rohan. Maganda rin makita mo si Juliet dalam KBP sa Kasari. Romahita ka ng ina para rin Kamis, Ina Betania, remaja na po sa ulo, Pare Riyama, Sion Kota, Doho, Huria Sabungan, HKBP ng Kasari. Doho at ang magtatabunan, langsung ni maruas ni Huriata, di luar ni seksi. Manggohi, gokor doho jojo muna, dihabusan na suhutong bolon, asubutong silitonga, doho tabunan. Sian Huriata HKBP, Resort Nagasaribu. Akka seksi inang pandeta, para hari Kamis, Betania, remaja na po sa gulong, dohot bukuan kor ama judika, siang HKBP Nagasaribu pa, laos songonima tong, siang Huria Sabungata, Huria HKBP Nagasaribu, dohot Huria.
pasupasuan di bagai sesadayon siapa kejorong itu hatai ang kiyang matutu hata nito hata naw ni jalo muna naki di sa haputu hata may tutong-tungan ni keluarga muna ang kiyang keluarga na berbahagia kamu keluarga ko ni nabiriman mga beriman pihamu alelo kita pena mainan nalaho menogunogu songon hami ruwes manandidia pihamuna mangulahon angka ulaw muna ng ijalo muna tokonani di pasu-pasu Tuhan na hamuna kailan nami dohok boru nami tujuan niya asa timu mahamu tuwa nana tuwa boru pasu-pasuan ni Tuhan kapating kapasay jadi di son nina Doto inang lain jong-jong dohani siya dos ni rohata imana merjulo-julo kita di desa pesisir-pesisir sekitarnya nunga di botohon yung managsedia ngayon gudang niyo di pasu-pasu Tuhan mau pakai muna inang tujuluan niya yon soon ko pung ni istagi Kopondihon siya dos ni rohatai di soong mga rohami di jojo muna ima di dos ni rohatai di pasu-pasu Tuhan mau pakai muna siya dos ni rohatau marlopigad da mau pas-pasu ni Tuhan kapernega pasay tuhe pas nama hamu amanami do inamami nang sudi keluarga di bagasan tikyon nang tuwakakan na magito jadi mau kusong ni pinuay iko ni haraw lami niyan siguro kita ako dito marilima 22 kakak alay mo wala no pejuan na hadir las marohani hamuna keluarga di berkati Tuhan ma keluarga ni Kopondihon sa lubna manang dia pe yang akot akka bon hela marinana diberkati Tuhan ma turas na may ito sa lubna kita na sisada perjulo-julo basong ni masih nohon namin ang dia pasipasok Tuhan keluarga na baru di rumah mo ina dokela dililigyak dorna tuwa na tuwa bod pas-pasuan ni Tuhan dapat negang basay so hindi masih nohon namin buti ma Galing. ang pagmasin na Gabi nang gabi. ang pasahan ko si Lord na kami beda ng madyo si Bogobay Si Boruto, gabi na. Sisi
istri sepakat molo tul open wide ala yakka na muda liga do yakka kesibukan nam disomba kuhumna pajuduhon na nete to anak pandita sedito na do tuinang pandita sota nate selamat dan bahagia ma ibasahan punguan STM sepakat mono Buddha masih ada Buddha behoinan nang piposo doh diamang tangyang ma sian tong-tongan itu mata asal dia tuba lana tuba sikoro tuba nana tuba bolo hamu tuba ka rena mangihu pasu-pasu itu hatta asa sibut japak ko ina si tujuan si wasana di tonga-tonga ni keluarga si di tonga si betua nang di keluarga Tapunan ima somon suara set kami Tuhan tema nama masuk-masuk di pasar Gemuna asa sadar kamu somon di unang berdua somon doi porani asa masih sana Inalaro somonon satya musik naik asa hutan kami dengan
Dungro habis bagas nami, saya sinilay na bola, rastro nami pada tukang muna di utang muno, di bagas tikapnya, guna ni jalo kami, di masih nama di borutau, ala di gudang na, di kami lu, bola pinang di kami ni, raksa porau pak diamu, contoh dia amdal, kau bola pinang lu, rastro nami apa basur, rastro nami, bapak lihat mari tuan, rasa pertanyaan kamu, di lagi bawa muna, sanggiat kami, agak lagi muna di pas kami nak kamu rajani. Perjubu nami pas-pasamu tidak otope aman pasal majo sina man buruk teh ramam kudu pasal teh dia na tidak mau lihat emang di parjuban hati tapuji matuhatan di bagasan partikianon tutu mengasah apa itu hani dihula-hula ni parkelingota apa rasiduli iman rajanya mamborona di bagas atikio nama rasiduli mahita bahite ulon ni parkelingota nah tapi berigan-bigan tutur kita alan ini tunglas dorohanan nunga di pasangan kamu tuhor ni burutai lagudangi las rohana anu kata ni natu yang adok asa bakok namar hal toma nan dia gata di rubia las rohanami mengidahamu aka para sidoli nami pasahat tontur ni buruta na gudami baca komabada na patubion tutik ina mengro hibas mahamu raja ni apa sidoli nami nama kalian song songoni mahami nama jam maksudnya alanima para sidoli marhite ulau tadi bagasan partikianon sisa da ulau mahita tutingkinan engro di ulau na mataroan di ulau ni pargalimota ima marga sinilitonga mulutung perajai raja di Jolo hamima raja di Budi mulutung kami peraja di Jolo apa sidoli marajai raja di Budi ala di dokono nami masong hata ni tua mandok sanget eme sita batu ma parlinggoman deke namomo di batano silihat tua sudi mahita di paroro kupa dua kali ma lapora tano marangking marsi ranggongan diamu saluhna apa rasidoli nami tumpadat tapi pada udau alai anggota ditei marsi gonggong simona mona dohoti noeng di hobere omma tulang kami ma tok tulang alai kami na diduluk sangko goko sipai maon jojo ni alusa ido haroro nami di gokon ni da tulang mo bison alani bere las rohanami di barkia non nunga macalo pardongan sari beo bere nami jelo las rohanami las ihut buka parumah tangga na ito anu kata ni datu-datu mandok hot pejabui hot margulang-gulang tum boruni si pediala bereku hot doi boruni tulang alani nang dihoboro bolo di kami burung putar-putar doh macam cuma itu asa tekas bodon ni boruku bolo di kami burung putar-putar doh alani tang yang nami titikin neneng roh sadar rohamuna upuka parmata kali ananda adong natam nam tar pasikolan di parmata kada uruda nang dihovereda sadar mamu tutur asa anggia tutut titik neneng roh bisa haluhut nak kapar saulian nang dalan itamian bisa lukna bereku nang boruku di pasahat di matanai hitung-hitungan ni keluarga pun alani boru o kami nang didorong sanggul molo mulang boruku sian tanah parserahani o mahamnya kababam nang didorong sanggul nyoma babam dari si golro nami ikorodo coba besar
Ala ni dohono nami masuk dalan itang yang nami. Asa horbon isi bulu ama marjapal di balia. Tung dia bereku do boruku mangalangka. Saya itu sima dapat pasaulia. Betul. Rupa 2 kali pak. Asa pitu mangwarni hari 10 warni bulan. 7 lon arion tangin nami akatulangmu bere. Doto boru hami akabapam. Saya itu maku anak si partai jalabu dabui panggadoi. Betul. Saat solo saat botean di Tigaras. Di batik kianon di bagasan ulauta. Di lasni rohatan. Nama jalan perdoan sari pion ima bere nami do boru nami. Luhut mahitau satu panggeria satu paroras. Betul. Buat apa rasidoni? Karena cucu mabang nauli dari kami alam masuk kodo memulai jadi otope melihat sama dia muna nih kami banyak kata nauli kata nadengkar gua bucur tak pernah pasok panggilan nami tomat tanya kok kamu di lagi-lagi di bawah muna agiat di pasami angin percuma muna sok-sok ini nang beruta agiat atau percuma duluan tiburan itu burung itu sok pemain berarti Saat mapas-pasu di bata jalan tak tutikin aneh kau. Tujuan di pandawaku apa rasidoni? Wah, sisa ada panjalongan di godang ta? oh lah itu mah Ino. oh ala kamu do dek kamu kok coba si pecah dijo Andope, apa rasidoni? Duk ditumbuhan. oh Asa ikut tadi aka uhum doa ada ti. Alhamdulillah panikobi. oh lah bang Ope musik nami. kami ya Asa masih jalan kami doa para sidoli nami o. Baik kamu mau musik nawa bantu sih. Sito karatu, sito. Sumong-dumong dia kita pasahan tujuhata Bidingkan ni basa na takas na jalo sa tibaga sa partikianom. Mulai siyang nasudod, di na mamuhay di ulaw sa tibaga sa partikianom. Tutok kita dito di baga sa ipaso. Marhite di las ni rohata di baga sa tikyon. Ina din ang takas na jalo. Di paso-paso papugaso, ima dihela doho di burung nami, ima anak muna doho parumay muna. Sa pagastungan ni bata, marahiti-hiti na paso. Diyan alaw sa pangihong tusido, pagba prakaadap ni si abataho doon. Di baga sa tikyon, dinaruha ima hula-hula muna. Ima dinapasahaton, di ulus patsamo. Di ulos parkonggo dilay do di bodo nami di bawah sakityon asa di hulay ulos patsamo mo dilay ko dalam ditangyak tanong tua diopan ni di bata asa pangangkiya di hela do di bodo nami do isdi yang kabiri nami binagparmi di matungod Tuhan marituang kapatsamo ang malinggan bagi jangan niyay asa ulos para kong mo diho ito kong parunay mo nangit iba na ajari ito ko kubutuhan ito nape na po sa ito ba niyo kanilang na po ito sikop
Laho mangulang at karalingan ko kay. Pos na manami, tilay no ibotok kudison. Lumah basahat kami ngayon. Puro nami yun, di kaluar ka nito matungan si Itonga. Napos na lang naman. Natututog ko muna at cara-cara muna ang puro nami yun. Asanggia, gabi, si Waldo, dito matungan ni kaluar ka si Itonga. Asa sunod pelay ito. Diulos na boy patupahamin na ulang-ulang. Wala pahitiyan doon dihita. Yang gula pasahatun sanhu akan natahwat dito at talo. Simbol ni Holong Lobong laylong ito. Lasma harapanibadan, lasma ang katibong na magjalo, ulos na ang pasahatan yun. Ang apat din namin, asa ang pasahatan namin, ulos tulay, ikoto namin yung pagkamujan ng musik na ang batusin.
Jadi menentu yung enakit ko. Sangat benar. Malaki daw. Asa ko ang kapasok-pasok daw. Apalagi di pada sepaksa gitu ni daw. Kung kamu gabi penghibon, ikut sehat di daw. Kung kamu manubat. Dan pikiran kaya pengen lihat namora na Tuhan. Sehat gajah dia daw. Ido las di roha digita je. Selamat menghadap. Saya sehat kita selalu jadi nak oma ulos sabu pangulos oma ulos hela pangulos ibadah muna muna pangulos itu muna mata Kristus itu ibadah sekata siapa mulia. Jadi sa mga namas na payok ating ihela do iburuk kudison. Tudu-tudu nila sa nilawa namin. Di baga sa tigyon, di nahubog kami, ima di ulos na gadyang, ulos na bidang, ulos itaro rabu. Pasitan namin doon tadupan ni Dibata. Asa itong anggiyat, rap, si gadyang umurmaha muna dua ina do buruku. Jelasahan namu tunasaw madura. Ulos na bidang mo di hamuna, asang iya emak, bidang akka padaraman, jarahan muna dibangunan siap hari. Asa ulos ito rapo mo tutu di hamuna na upita. Teruk pinopar di hamuna, tubun anak, tubuh puru hamu jumpa di tikina, jalan hamuna may sahatu nasaw madura. Asa sunod Pinoy, na boy urus terpasahat kami na tonasmo, lasma rohani badan, las rohani batin mo. Ama pati nami, baik kamu musik nih. Jadi di hera namin dison upasahan kami ngayon lalu simbol niya harap batak idok mau madarhela tujuan na pakeyon tuaka ulang ada turun hela mula dong di sini donga agak adat gua kamu memadar mula dong nanti keluarga tabunan gua kamu mau madar mau ngaon ulang makubas yang kau daun
Itong-atungan ni hula-hula muna. Asa sumagpe, madar na buhay, simbol ni hulong namin Tuhan ulas karuhamu ate hila. Indah sekali Tuhan, ku sombong sirami, hosna rohan indah budi, aku sama Macet terhar walau dah di Pulau Sedarion. Wi madala bigdan. Boy hati dah kolokku. Ida kamu dalam di Tuhan. Suruh-suruh itu mau pentingkan pulau. Terhar hian kalau dah mabere. Tadari dah opudame betul-betul meda warmunai. Dei lah hamu ida. Ngau lalahati. Sumber dia mau na amang. Ida natulahat na ana salpi alai digas sudah lu bisa pikir lah sebatak ya mak lebih lah sama munak ya mak ala di tanya kami itu Tuhan nama ya dah gacang muna dah sehat suasana yang kami nopal muna dah kota nak masuk alanya karena uli naik nasa muna pasti dot kami manata dia akan digani bahasa muna itu akan menguru dia akan nagali akan mau muli pada mama luar biasa dan toko kami salah satu kami sa kabalatan roh kami ada tanya kami mah pas dibigay Tuhan ison ida ama kulos tak sa dia wala tayalan ditanya namin o makalas sesuatu dia bersumuna ya mah yo matirak ison sa mangulos pada munom ang mangulos lebih pasti do Tuhan ni mangulos tapi muna nila ko khusus sa dia pero las maram nama las maram nila ko kita Masih kopi ulola, jadi yang mapati. Baik musik na, sa pasatan itu patuloy namin ulola nyo. Ibere nami do di bulu nami di son. Marhiti di las ni rohatta di bagasan Sedarion. Takas di naking dinaurak makalacok kita. Ima di anggimung dinau macado pasu-pasu perpugasan. Marhiti ido di bagasan dikyon rohami tulang muna. Si maduan yang gimuk pasahatag ulos di hamuni. Ulos na bicang urus itu rapu. Pasita namin ito dupan di bata. Asa ang giyak na. Untuk gicangan niyari, lang bitagay kibatama. Di hamuna, di ragam ni pasu-pasuna. Diyo, akapacahya di hamuna, tibacang na, akamumuna. Sosoni, na akabire nami, nang di parumeho di bata tuhap na. Ito naman nabisip, nang rakistara ni natao si anak curta. So nagpirulos. Nabutar patuka kami beredo dohobolu. Las maroha muna. Las rohani badan muna mencari utima. Baik kamu apa dinami? Pasaramuduan, mangududi, hamulota, dinamamukra sa ato naman puli kita, anoan, diramoti di jaga ituak kita. Sesuai nang dihamuna, na tora seni tiranamyon, nung matutuhan muna, songon, na tora sena sitoho, mahamuna, narang binulusang gulon, arang pangalulun ni ranami, burnami, tujulan nareon,
nang di bulanon. Jadi bisa betul di lasni rohata di nama calo pasu gawe pasoras anak muna do boru nami hela nami nang boru nami parmen muna anggiat ma dia muna netebeni hela nami simeteni boru nami dapat nauli dapat nadinggan ma muna satu hatta songoni na dua madohonon ada hadut ke ma tanggo lubu tadi bahasa ma tanggo norbo dia muna natulu keluarga Teteng maha musar dua saat maha muna tunamar ini manono dalam moti tuat tapar dengan bahasa. Sama ni mak, mau dah mak. Dia dah mata dison upat pahami dia ulus kagacang ulus salas dari metode di muna angge mata jualan narion di pas-pas Tuhan mahamuna sini kita di pas-pas sesuai tua madahonan horboni si buluan na macapali di balian menantu dia mengalahkan sesudi mahamuna dapota persaudian mendatang sek